पाउसेद यमपुम ओइबा मरो ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे स्पीकर ना हाइबा याई यादे खंगदना पंगाइदा हाइबा ngage ओजोय सिंगजमई केंद्र की एमएलए सु ओइबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर यमनाम केमचाना हाइबा याबा वानी नते हाइबा खंगदना पंगाइदा हाइबा से आइदंगगे हाइना हारगी मिनिस्टर ओक्रम जोइना परमिशन फंगदोखरे कागवा होइद्रोम लैका दलिबा ओजोय की जुमदा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा मांगना हाय थासी की सचत कुनमंगादा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट जाउना पांगथोकिबा मिफम अमदा स्पीकर ना फोंगथोकिबा वाफम सिंह अदो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी की डेकोरम अमदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल सिंह खोंगाउना बने असेंबली अमगी सेशन लैगनी नत्रगना लैरोय हाइबसी स्पीकर की मकुत लैते सेशन मा कौबा हाइबसी हाउस की मकु कोरपसे मिनिस्टर ना गवर्नर दा हारबा तुंगदा गवर्नर कौगदबने स्पीकर अमा ओरगा पंगाइदा हाइबसी अंगकपा फावे पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी चटपले पाकासिगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 178 की मखादा हाउस मेंबर सिंह खनबगे शक्ति पीरी हाइना भागना मखा ताके अतोप एडिटोरियल की कलम अमतना चिंग द कॉम्पिंग ऑपरेशन माइ पाकना चथबा मणिपुर लेगान चिंग की डिस्ट्रिक्ट सिंग द थोकपा पामदबा थौदो वाथोक सिंग मर इलेक्शन स्टेट फोर्स थाजिंदुना क्राइम द चेनबा सिंग फाननबा अमदे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल तौनबा थीबा हुंबगी थबक चथबा मतम सांगना उबा फंगदना लेरकले लोइनना चिंगमी सिंगी माइकैदगी स्टेट फोर्स पुलिस अमरी कमांडो सिंग चंगबा यारोय मखोई स्टेशन नत्रगना पोस्ट न सिंगबा हांगबा यारोय हाइबगी अकनबा कॉलौग लाउबगी थबक चथदुना लागले अदबा था असिगी कुनिथोइद तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर द जेली यांग बौदी आनके प्रेसिडेंट एडवाइजर अबोनमाइ बसाखंगदबा अनेसन आइमनि सिंगनबा सिंगना फादुना पोखरबा मतुंग तामथिन हालगा हुंदोकलमखिबा थौदोक अदुदा चेनबा सिंग फाननबा मणिपुर पुलिस कमांडो यावना मासिंग जामलबा सेक्यूरिटी कांगबु तांगबेंगलोद थोमचिंदुना मिहातपसिंग फाननबा कॉम्बिंग ऑपरेशन माइ पाकना चथबा असि हंदकी असिना अहानबा ओइरमगने सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी तोंगन तोंगनबा मफमसिंगदा सकंगदबसनि मिचम यामदा वडनैबा अमदि स्टेट फोर्स सिंगदा अटैक चथरपा मतमदा लेंगाके माइकैदगी स्टेट फोर्स थासिदुना थीफुंबगी थबगा मता ममांगदा लैखिबा लेंगाक सिंगी मतमदा उबा फंगखिद्रे अदोबो हंदक अबोनमै मियात चेनबा मियोसिंग फाननबा मणिपुर पुलिस की फोर्स थोमजिंदुना तमिलनाडु मफम सिदा थीब हुंबगी थबक चथबा मतमदा मफम अदुगी मियामगी माइकैदगी अथेंगबा अमता यावदुना माइ पाकना कॉम्बिंग ऑपरेशन चथबा ngamlibase पुलिस डिपार्टमेंट की तनतना लेंगागसिगी चावना माइ पाकपनि लवे लोइदना तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की मियोसिना पुलिस पर्सन सिंदा मफुंग फाबा कोऑपरेशन पीबा अमदि सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी मनुंगदा आहानबा ओइरमगने इंडिया गवर्नमेंट का सिस्पायर चथदुना फिस तोक चथरिबा एनएसन आयमन सिंग चथबा आर्म वायलेंस क्राइम सिंग चथरबा मतमदा चेनबा सिंग फाननबा स्टेट फोर्स न थौदोक थोफम सिंग अदु थोमजिंदुना चेनबा मियो सिंग फाननबा लेपा लेतना थीबा हुंबगी थबा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथबा ngamliba असिगुमना मखातना मिहात मिपुन की थौदोक सिंग दसु चथबा मथौ ताई अदु हाउजिक होम डिपार्टमेंट की पुलिस कमांडो सेक्यूरिटी अपोनमै मिहात चेनबा सिंग फाननबा तमिलनाडु मफम सिंग चथरिबा कॉम्बिंग ऑपरेशन पर्सन सिंग तंगाई फदना चंगदबा यात्रबा मसक सिंग वाटपगी मकोई पुनिंग हंतरे आइबो वफम लैरिबा सिमक्ति लाइबक थीबने हाउजिक चथरिबा ऑपरेशन असे स्टेट पुलिस की एडीजीपी अमा आईजीपी अमा एसपी अमसुंग कमांडो के याउना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर द लैरिबने सेक्यूरिटी फोर्स ने मिहात अदुदा चेनबा सिंग फाननबा चिंगनबा मफम सिदा चंगदुना ऑपरेशन चथबा पेट्रोलिंग चटपा मदि असडौ तौबसिंग चेक तौबगी थबक सिंग चथरे लोइनाना तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दगी किलोमीटर 22 रोम चलगा लैबा सोनब्राम द असिस्टेंट कमांडेंट अमर लुचिंगबा सेक्यूरिटी कंपनी अमा आउटपोस्ट हांगदुना लैरे अदुबा लाइबक थीबदी मफम अदुदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथरिबा सेक्यूरिटी पर्सन सिंग अदुगे मथौदाबा तंगाई फदना चंगदबा यात्रबा मसाक सिंग वाटपा मदे क्वालिटी लैदबा पोलम सिंग इशू तौबदगी पर्सन सिंग पुनिंग हंथबा यावरे हाइबगी वाफम लैरकलिबा असिना होम डिपार्टमेंट की थौसिल पेनिंगाई ओइदे सेक्यूरिटी न तमिलनाडु द मथौ पांगथोकलिबा असिदा अनायक यावरकपा अशोक अपन जारुकपा मतमदा लैयंगनरबा मेडिकल टीम अमसुंग एम्बुलेंस ना सिंबा अमता गवर्नमेंट की माइकैदगी पीदबा असना कारिगंबा खुदोकदंबा जरक्तदुना अशोक अपन जारुकपा थोगलबदी हॉस्पिटल तमना लागनरबा होनबदा असि अना जारुकपा याबगी अकीबा लैतबा नते पनमगसी की मतकता हौजिक चथरिबा कॉम्बिंग ऑपरेशन असिगा लोइना सोंगपामदा आउटपोस्ट हांगथोकलिबा मफम अदुदा इलेक्ट्रिसिटी अमसुंग मोबाइल के नेटवर्क लेते हरिबा असिना पर्सन सिंग द चाउना खुदोंग चदाबा मायुनरिबा असिना सेक्यूरिटी सिंग मोरल हंथनबगी मरम ओइबना लेगांगना लौकटपम थोप थबक सिंग अथोबा मतमदा लौकटपम थोगे लोइना ऑपरेशन चथरिबा पर्सन सिंग द इशू तौरिबा गारी सिंग फिबम फतबा मदे येकनबर अटैक तौरपदा ngakthoknarba sinariba बीपीजे टेक हेड ग्योन सिंग सिंग असि मतम हेलबा
aribo ibn person sing mafam da bi paibal le ariba singa se kokana da balenga na ariba polam singa du matam go chuna ba apa equipment oina issue tawdana person sing da ningan ba pahan dana bana hiana hona bana law and order control tawn da hona bada mathawna leina lan thena ba ngam gani thajai makha tarakpa atop pau amadana UN sina condemn tawre zalayang baudi Assam Manipur Nagaland ke hana ki president Athon Abon Maibo thasigi kunithoi da Tamenglo district ki Tamai sub division ki marung chanba balong manakda sakang da pasing da tamthin halam batawong United Naga Council UN sina akan bamung da condemn tawrakle UN sina thadorakpa cherol mana miam gi losing ba Athon Abon Maibo tamthin har ki batawong asibo kana janing da ba phangtor pagaloin asigumba hingsa gi thabdok matung da tawbigunu ana sapil tawrakle magna manung matam chan lekita bada mahake imong manung amadi mahake community na nakuri ba awab da UN sina sarugyari haiba galoin na magi thawai ni sor gi nakta ingna sikna leibo orasunu hana so serola sina phangtorakle bodar gakpa galoin na aran ba thabak chathare mayum pan ki ba tha fatriba ningwal kya masagi amadi mama mapagi ai haba yaudana signature saduna niyam kaiba mong da electoral roll dagi bodar kaklam le aina hairok AC ki 33/28 polling gi vote level agent or vacation license na phangdorakle thaudoga sida bekdim or ba miyo singjawna ibung manung na sintuna garang Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada kesan na makatana hai hairok part 1 dagi hairok part 2 gi 33/28 polling da thoksom nimai harba miyo asina vote level agent oina lekid laisille harba miyo asina hairok part 2 dagi mayum pan ki ba tha phatriba miyo tararong gi masagi amadi mama baba gi ayaba yaudana signature saduna electoral roll dagi voter kaklamle harba thawung asi leiriba airoki SDC da hearing chalu matam da thengna rakpani voter kangna da bagi damak harba music asi da pau amata pirak pasu leite SDC masak naruba matam da BLO da samon thaki aiba wafum phawdoke adomar mak samur lak pahira masig hamar ilena bo wafum amata voter sing da asem bakhanga lak palai kite nimai harba music asi na BLO masagi signature jauna voter madi mawapa gi signature sadun niam lan bada maung da voter kaklam bani aire masakang da voter kak palloina niam lan ba thabak kya hojik tagi hauna sathaba hore phiba masida matau kram da lakadur ba general election da asumba madi aseng ba election pangthok pangam gadori bano mar masina masagi app yauduna soi chaduna aran ba thabak tori ba bi LO ni mic mathak ta mari len ba singat logi oiba action lokat piu ana kisan ma kata na phangdokhe Delhi da sangnakre Assembly Hill Area Committee da yauba MLA mapan garang Delhi ki damuk impal thadokre hariba MLA sing adudi ruling ki bi hangkhalian ke laisio LD ko latpau hokip Congress MLA Dr. Sadol Hill Ambo Tian hokip Alfred Basung Basung Kasim ne kari maram ki damak Delhi da sat ki banu hybrid fresh na khang bangamdre adumak po MLA khara de heng thol aglakani are Nagalam rom da CM Baton tawrakre Times of India na sinba seminar amada saruk janar ba minister N Biren invite tawrakre adamuk state da sigi hauzik wariba phiba mamusa election maya nakselak pagi union minister kya leptana lakwana minister N Biren hauzik phobagi unity seminar aduda saruk yagadra natragana yaroidra haiba khangba ngamdre makha tarakba atopa pau amalana military operation da lalhauba tara kaptuna atkre Pakistan ki awang nongchup thangba saruk ta leiba South Waziristan da military force na kamna bada leba kokon meta Lalu betara sikre an army ke serola mana phangdokre leiba ga sigi awang nongchup thangba saruk ta leiba Khyber Pakhtunkhwa da Afghanistan ke lona bangam khai pang da tribal town da lalhauba mayam lotun leire habigi aron ba pau ma phangbadagi security force in operation sa thagi aina serola tana bakata na aike lafamada security force in question laga thamki nongbi kapna bada lalhauba commander mari yawn tara seke nongmai amso maru mayam amusu lofam adudagi phangki aina military ge media wing inter services public relations na thadorpa cherola mana phangdoke lal hauba singa do improvised explosive device sing phumba nongmai kapsin pamus mara leitaba miyo sing khala ka hat pagi thabak sing chathaba miyo sing ana cherola dun aike makhona South Waziristan district terrorism ki thabak sing hena chathana pa thorang torami ana cherola dun aike army na phangbo pai pumba sing dun lebak asigi terrorism maru phangna muthana na ba asit pa phirep lei ana cherola dun aike Maharashtra da nupa amna kapo kai tana tuna sahi mari ki angang kai ki kya tagi kalaure Maharashtra ki Mumbai da leiba eri umang da masagi chahi kun mangarom surapana amana kapo kai amatana tuna kai adu hat ke tor mahagi mayam bagi masana page thawai kan bangam khre na adu gi masana pa thok pamiyo edu sumna ki sahi mari khak tangari bangang ni are Saliba September kun mangai numidang tarik pung tarik lum tarak pada eri hana kan riba umang gilam adu ge unit
ahum su basarukta leiriba khongang amada ayus koba angang aduna sanaduna leiringi tanjada khanghaudana kabo kai amada songchalakta sarak tamna do honarakibane angang aduna sanadu laikiba matamda mahaki makura Binod Kumar Jadab su angang adu da yengdun leiramane kabo kai aduna ayus tamna songchalakiba matam adu da Binod Kumar na khonglei thuna senchindra kai adu tana kibane mataw sumna sahi mari khata ngariba ayus ki thawai kalobani aire Binod Kumar Jadab na phangtokiba matungina sahi mari khata ngariba angang aduna sanaba matam adu da mahakna junggi thong manakta gi yengdun laiki khodak adu da kabo kai aduna songchalakta na tawriba angang adu gi makok tam haki Kobang na farba matuk da umang tam na sensin na bahwana ki madu ubada Binod Kumar Jadab na pakat na lauki ba galon na kai adu bukudak da tana ki Binod Kumar na kapo kai adu tam na chongsin dun ayus po kai adu ki kaya tay kan banga mauki bani ay ki umang adu da haujik madam khara asida kapo kai na miyo kyamarom edek tawdun at karbani hauki ba tha asigi manung da kapo kai singna manang na po khunja sing da edek sa thabagi thawang si handa ki asi tharaga mari raksu bani ayre rape charge the government Dr. Ama Fare UP की कैपिटल लखनऊ द नुपी कांस्टेबल अमर रेप तौबकी चार्ज द गवर्नमेंट डॉक्टर अमा फाखरे डॉक्टर अदु विक्टिम और भी नुपी कांस्टेबल अदर रेप के मरण सिरब मतों लेबक पवन में की निमिदांग अथेंग बद भागे कृष्णनगर लोकेलिटी द महकपो डॉक्टर अदर मयक अब पोलम खराब पिजरगा रेप तौकी आइन कांस्टेबल नुपी अदन मराल सेखे पुलिस रिपोर्ट मतुंग इन थौदोक अदु सेप्टेम्बर 30 त थोकिबनी तौगिबुसुम केस अदु सेप्टेम्बर 19 द रजिस्टर तौगे एग्रीजू MGPGI पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मफम अमदा लैबा आशिकुमार सेनकिया कोबा मियोय अमनी आबेस खानखे माग लखनऊ जेल द डॉक्टर अम ओइना थबक तौबु कुलने महकना बाल्डी खोदा लोकेलिटी द क्लिनिक अमसु चलाई कांस्टेबल नुपी अदु सेप्टेम्बर 30 त आसिस के क्लिनिक द चरखे मफम अदु द महकबो सीडेटिव खरा थारबा मतुंग द आसिस न रेप तौखे नबी अदुना हाय डॉक्टर अदुना आइगोन द psychotropic substance khara nampu da pidaki amasung airport rape tauke tautoka doki matung da nupi aduna complaint tauke amasung police na case number register taupu kolona accuse adu phakhe atop pau amadasu jail da leiba gang member sing khotong thar padaki mi kuni pan sikre police egoider gi manung chanba guya kwil da leiba jail amada phadok sing gi marakta akan ba mung da khotong na khibagi thaudok da yamdrabada mioi kun mari siri apani ni phugani tho hena sogan kre ana leba kaduge National Bureau of Prison of Fangdorle, Taudoga Sigamari in the Gues State Governor Pablo Erusemena Pangtoki Bada Narang Nobidang Ledoren Prison the Labor Tonga Tungan Bagan Kotfu and the members Sigamar the Tokibane. How's it Taudoga do security force in Mapumpana control Tokre Zel Marunda Hanagi Pibum Alakre Ire Regional Police Commander General Pasto Buna Nona Pangtoki Bada Zel Marung the Labor Tonga Tongan Bagan Kotpu Singi members in Parakta. Kodona kiba atu demi siba yaba masin tumba posak sing sina kiba ki mami chauna tai matogaram na fadok sing atu demi siba yaba khulai sing paramli banu aibado haujum ki oni di chap chana khang bangamdre arwi beda content sing asiki marwai pa pau khara asiba pau dam jariba mani local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri pa ponu pa thaga sari channel asin dam da kanara badi subscribe to bi subscribe to bi rambolena like and share to su ka bi gan napakpo amakhan na thaga sari